Orofo aha Sofoline Interchange ewo Kumasi na sa interchange we de onga so be piemu Ashanti mema wanyini wapua onya akwara na ma free Abrepo junction ebesi akọ patase no we den abefa ha sei aha anene mehu se ye dwumadi kese yesronko ewa ha chese ye dwiso ana ye san eguso foforo nto mo ma ne facelift bi kakra no ma san de asphalt na sa Google so se de ye wo hwewo screen so no na adwuma no ekoso na interchange de na de bia me ho se dwumadi bi koso ase a na mani age because na bakose mu no abre share video we na bo afoforo ema me ha COVTVGHANA mo son for chairman ni catch afoforo say yaba now ube piemu wo Sofoline Interchange interchange ye nyina ye nim say 2007 ano mampanyin dada John Ajekunkufuo ehye asien kakran wantimi enwia ono nso efiri hokoye 2009 2010 ana adwuma no eba abodwe chese eja na to ho no ma aye no komsi komsa sa ne nemusa de bre o ha oni atete ne amane bisina emuntimi enwie na ohwe sede dwumadi no esi ekọ ewo ho no na ma mentwa view ni ye na ehun de me pa kire no yes me ma wo hu view ni ye sede be ya obehu sede me pa kire na ten say we okay yeah we better Sofoline Interchange plan ankasa ni plan ni nyina ni ohwe wioma now ohwe so a obon say Asphalt valley ni bi ana ba bi won so afen so na e ba be hya ase a omo ba be ye na ohwe cars ahodo a yetonton wo interchange na se ne nchenche mu ne bebia ohwe efri no suntreso honom eba hospital no na ohwe efri patase oba ne nyina ohwe efri bekwara na ba to oba na efri kwada so nso ho oba otumu se cars adwuma ne de ade a ekoso ewa ha sei na we na mpanimfo aye ne se due to the nature of ASI interchange we no enyina nim se interchange we interchange we a nyamenu nukuri ni yenwie da ya sha se da ba yenwie da still an yen complete you yenwie Sofoline Interchange Sofoline yenwie se ye wi ate ense free ho ye yenwie e free 2022 omode no kokwasa sa even up to date ane ya san ba empanifo maintain na omaya ade menkasa ade omo ye nenye na emom no interchange we me no ka say yenim say ye 1 tier 2 tier 3 tier ana se tier be na ye menum ye no nyina yenim because abakosem kire say na nka original 4 tier ana ye be kate ne ba 3 ana na akonkon si hoi menim say ye 1 or say 2 tier ba me de meka say 2 tier because sabro sabako intina 2 story and si wonom no kire say ohun de ekoso ohun de eba one of the interchanges I meant to say so any area view na FA pa you try na soro no kire wa na say design city a come up na nansen ofaso a obehu say ase eso tututu bi ase ne simbia yiyi on say interchange na omode no ma bi ehye kwan ne mfimfin se de be ya ebema omo se contraction ne expansion no atimi aboa kwan no ntina se wonam so ananse mkofa so mo se kwan no anche da anya smooth a no ma bi ayiyi ne si wo ho odwunu ho awonte ase ntina me kwa me ka se ekwan se ya na ana se anwea bi na because na me wo se anwea so tata nchenchen ase de nsuo akotwe anwea firi bia bia begu onom ana anwea cars ne bi na behwi anwea bi agu onom ntina yesa aja na ni papa ntem na etwam koye ene se yenka bi shemu ampanifo aba ho a omo yesa project ya tese buru adwen ne ntiase so wo hwese de dwumade ne si kwa eni ma memra from kakra na hwese de siti eni on se adwiso omo de omo machine adwiso kakra
yɛdwi asphalt ne so kakra ana yɛbɛgu asphalt foforo de agu so ya man facelift kakra odi sane akwa kosi ye friend say ase honom na ade wani a kire bekwa runabout no eno nso saa na hu no baabi a car blue ya ne ti face mi esi saa na tie obon say car blue na esi honom no na me ka na asem no ohwe baabi a ne ti no kire na chi ne kire na ho na kwan no o sane honom a fa honom saa no akwa kosi ase honom na yesa odi wani a kire bekwa runabout o ma ye ho nyina ana afi nso ofri Sofoline station honum na odi wani ba be kire patase a baabi a be fro de abefa interchange ne so no o magusa akwan ne nyina eno so be pi baabi atanka isi baabi a car sisi honum a wo hwe eno so ba be si ewo honum tanka ya ne ti blue esi hoyi honum nti etwam honum na odi wani a kire patase because me no ka say ye ni e kire patase ana o ma san aye se wo free be kwai runabout na oba na ba be fro de aba be si interchange ne so a na che se wodu ani a kire no so ntreso hospital no side honom na ana wo de kwabre po junction no so no o ma ye hospital side on so ti machine na edwu kwan no na si honom na etwagui na omo ya ade omo bo adwuma minim se maintenance de metima ka say this time around enoma eko nkan oh yes enoma ko nkan nti so hwe view ni ye pa na America na eni obon se o ma ye ma me post video we obon se o ma ye o de free Sofoline ho de fraba o de free soro ho de sane akọ Sofoline asa akọ nwan de akọ honom no eno so o ma ye eno so amana ye kama pa ewo honom na eja Kumasi de bia me ka se ubewremu Ashanti memo anka ye ha wanka se den sheda no so Ashanti region anka ye ha won sheda no so yenim ye ha ana yenim de ye pe Ashanti region ye region bi a project a ye pe nyina ewo ho unse region bi wa kwa a un sheda hu ba bi a kwhye bibia ase afiri banya be pie Kumasi the capital ni mo a unse ade we kura sha sere da mamento aso o we kura metimi akom we kura metimi ade ayi ye hwe like we are in a state of expectation dada ye hwe say iba baby bia fa ho ba krobu abekoso no ohun ba bia akosha ase afri se me nkoye den oho afi na bia akọ opinion ladies bi na sa opinion leaders no o ma be checho no mo pe ene audi ahemfo kokasa assembly members ne long story ba obe piem wa enim ya ha onyina dada year upon year ya document ya ho videos che se ewo ho for the records o hwehwe nko ahun sabeka me ka se Dr. Frank Amakohene regional minister obeka ya ha sei na ball bi timase ho ba ye se wo tu ball na nyina afiri ho na ball bi o mu tu ball gu ase ho no interchange na ase pe mu tu ball gu ho a chese bia ankrofo frifri mia be tu ball gu ho ankasa me na wo hwe abobo ya afọ no mu sa ball a mantem no ko be hwe gu ho no ya hu videos ma Ghana fo so mu ma drew na nimi ma wama ya betu ase nyina efiri ho no ma stadium hu se ball no ebi ma ebiem Sofoline kasa bia bia mani eje se de omo honom esitie se de omo akwan esitie se de omo yohwe ekwan no mfimfia na median na yina se de omo asia green grasses kama omo street lighting omo road marking chese bia bia mani je honom ye pa se kwan bia wokofa so a nyame no nukure no se yes bia a wohwe yanim sei kire patase ana yeba reverse de achi eba de akọ Prempeh school no side honom ento hwa na ma traffic hwekase no traffic achi because na adwuma no ekoso enti wo se ye block ne kakra omo adwuma kakra no ma san beto aso on se Ghana de ye ntanya adwuma anajo ko adwuma we se nka ya anadwuma adwuma we se ka ne papa man ka anajo aboba 12 1 ho ba bi no na nkoma ba
omo de kiki ba no pa 5 6 de no ma wie no moko saa time traffic bia ni ho cars maako pe na betwem nto me diversion ye easy obi a won kire no ba Ghana de ye be ya de na wi akete because person ni pe hu se ye eno ne reason no ye person ni pe hu sa de na ye no ye enti no mo hu se ye na bibini ni masem ka se mo nya hwe ba bruni de on fa sa no ma na nya yi bia ade chi na se ye kwan na ba hu se ye ba bibini de oyo pese ye hu se ye ni ebetwa se de ye kan wa asem ye ebetwa ni ebo hu dawuro ni nyina ye de politics ntia enti ade bia na ye bia no se ya amfa no na me bata ho a ade ne ye nye ti na ade bia ombo se traffic emove ko bia no ma besom se ye kofa eye project bi ba se bia o bridge bi abu o ba bi e bia o yamfa na se galamse koso ba bi e bia eye akwan bi atutu obe mantamu bi enti no mpanimfo mra me yomomo a se video no ko viral kakra no mo se the mileage ne ye views ne ya na wo so moving in because omba be ya se ni pekuo na omo hwe sa video na omo nyina ka bi ne nyina no be san be ka asem na dane no na be ye positive e de ama aban no ba okofa ba na ni padodo a ka ho asem an share video no na o ma video na anko viral kakra omo se project we kra ya enko ba bia obi anhu ntina na politicians no de bia no mo pe numbers tina de bia nipa dodo be hu se de akire bia no mo do mo ho agem no sana politicians omuye omo enema ntin so ne politician de le na uni numbers forget it ono sre kwa bo hu so numbers or followers or fan base bia oboa ompa wasem se ummu ade ekra na atese ekra na ompa wasem ko omnum se den omdo mo ho bo wa ombetimi anya o followers ne kakra ama omo so abeto aba na aso aba ne side ana obetimi use platform no e de agina so de IB papa this ana politicians tie enti sa Sofoline Interchange we o man pendera na eye Jonajeku nkofo sha ase aba ba bia be so sa peja ne kakra ene se wa ba esi ya osiwi but this time around no o man panyi Jonama na mama so se ohun se so atutu ohun se so aye basa enti wa ba beju so a oye so kama esese so e de amaye and I believe say omuwi a omunye road marking na so mfanka ho because I stretch in there on fan road markings in agro omunye road markings no na bia o de hwe say do matter penti o red and white no e wo eye interchange no na hwe from one ma edwudwan green grass na eye ton car so no na ama ho no nyina aye kama no because previously na ye ka say cars turn their plan be cars turn their interchange as their plan be and so we eja to honom abodamfo na ho omo to ball egu honom omo nene gu ho omo tese mo ye ho basa ohofu tantantan ba de ma omo yi omo yanka nokre ohomfu bie ko mo adodo ho nyina ascent ho esese omo de to omo kan omo de business. So I believe strongly say if you mo ayetutu to omo free ye kwan ba nyina dodo na ebi kura ba ha say and na sese na ye hu ni nyina no ka kwan na enhye da mu ho bia mo de bewura de enko mo kwaji ho nyina e de ka asakogo ya de a sana akoye tuwe aye Sofoline aye interchange the only interchange wa bre ne mojeni and so still enwie Sofoline interchange enwie da wa bre so enwie da na o connect there be o no o da center pa aye o connect de kosunyane brekum doma ahenkru okọ ono akro ya connect de ko mankran so tepa go so mem onam ho nyina ofa ne se so connect fa patase odu santase run about ofa ne yes santase road a odo ko Cape Coast odo ko Takrade odo ko Pristia dunkwa oboase
odo ko sa miame abekwa ho nyina odo beko osa na ne kire eye da kodwom kwan ne so a na eso odo wurama kosi anwaga janshe ko anim okọ anim straight obetim do akwa akra eye kwan a na me ne nukure ni e connect ko ba bia odo kosi asokwa interchange ne so nkrampo na do ne kire atonso a onum se wo colleague chese ba bia befa bia no interchange we odo beko enu ntina na impenifo ya na say okay ye be ring road na ye be connect all the interchanges no abom amana ye ring say the be circle ntinka oduru Anwaga junction ufri Accra na oba na bedu Anwaga junction na nka Anwaga junction no ye be interchange o na Anwaga junction no udu wani kire asokwa ho no ma wa beto asokwa interchange from asokwa interchange no ka wa beto ba ko ahonjo na ba to nso ke be ahonjo interchange o na from ahonjo na about no wa beto Santase na nka Santase na about on se be interchange o no na wo from wa ba Sofoline Interchange be bia edi hu komo sesi na from Sofoline Interchange no wa beto eye overpass ana say underpass ewo Abrepo junction ho o to aso de ko eye Suame a eye interchange wo a eye Suame 40 interchange no na nka no so ho from Suame 40 interchange no so o cross the first Sofoline sane de chem so ase ho a na oduru airport run about ho a na nka ho so eye interchange ba ko honom na wa san afiri honom na de akwa akopiem ewo eye at eye ye frose Anwaga junction kameka se anwura enkwanta na de akwa akopiem wo rade kai mwate kai me Yesu mo kai mwate enti no anka wo de free eye airport runabout na da kosi eye Anwaga junction honom so nanka eye interchange ewo honom tinko hu ano na eye previous government no eye omo road minister odi kan by ansa na de asenso bo acheba no opanyin e fene say road minister ata bibi ata refine din road minister no ono ata ne dos e wo kan ofuri ata e wo ata chia ana de yesan wo ata Kennedy bi when road minister na fene say ata de refine din bibi ata okay o de me refine din now ono ana be share sa abo ni nyina me ka se ko kwato aba 2020 election no e ka peace and can people lose ye ona bo she ni kra be ye kese e ba be 5 interchanges nti sa 5 interchanges na o kan no na o se ba ko airport runabout nti re ma me fa free e Suame kramra ti na Suame ba ko ho airport runabout ba ko na ye 2 Anwaga junction ba ko na ye 3 asokwa de bi odada nti ahonjo runabout ba ko ho na ye 4 ubedru Santase runabout ba ko na ye 5 na Santase de na be bomu o eye Sofoline aye di hu komoi na Sofoline akobo eye Suame de nim na ye sa ring road no te ba ne sa na osiso ana akro no uni eye nti se o udru Anwaga junction na woko sunyane anya afi na abekọ nwanwa abefa kuruma bia otifa ha na akro no ana sese o mampanyine se odu adwoso a oyi no so de ato akire ho a mo amokọ mampone ho anwa no so ombefa ho no e de akọ enti sa na etie e wa ase ebusanfo aha aye COVTVGHANA osonfo chairman ni we de adwuma o maya mani age ho ye pa and I believe strongly say ombeto akoso na omahwe na abre bia no omoma eye ekwa no ensei sa na afi no mo prapra nchenchen ni nyina kama na anwea na etata akwa ne nchen ni nyina no omonye ekwara de bia meka se fidie de horo ka akwa ekwa ne so no e wo senka kemede onye bebre because kenzuba na ni abre obo adwuma enso no sa aprapra na efi ni de otwefa ne bo obre papa e ba di congestion tutu nkrofo mfe bia ho nye ba bia ne kwa so motra wono mo nyina no waterprone areas nyina otutu mo nyina waya de yan hwa de keto abi obo hu se ka
cars business ne de he e free here ba aha ya Prempeh college school no ho o school ne ho a o de school no ho no o ba ho se ya pack cars ne nyina egu ho no a ye ton e wo school no wo na nim ho o tokoso e de ko wani ma o ba ho se sanso sa e de ko na ni bonkom so ebi wo ho no ma eno so o de hwekwa no businesses nkwa na wo no ya nton cars a ya ton home use ya ton oven ya ton eye no marketing but car business ne de ena na age interchange ne so afa nti se otra school no main entrance na Prempeh college entrance na ko wani kakra bia hwe won sani fa ne bonkum so nyina obon se yetonton cars o ofa ni fa so hayai okoso fola ase ho sana akwakoye baby a cars ready ife ye mfa ho but ye kwan nti ne am fa ho nom baby a cars o ma bi omo fa de akowura ya de mu onom no yes enya allowed enso so wura mu de akowura ya de nim enya allowed kra ne mu hu na de me kan se mo ehu mo hwe baby a cars ni free ba o de mo hwe screen so ana e wura mu onom car white ne red no omo na e book na akofa baby a so free be kwa run about na wo ba be fra ba soro ha be fa no o ba bi o mo de ahia no hwe aro no krampo no aro no kire se se upi enso on se garages for no o ma se honom ebi ama o ma kopa ke wo wi sa no be ebi ni ebi nso no left and right nyina mo ho o kwa ase honom so amo ho o mo agye nyina aboso fine ama ho na efufu pasapasa na nyina agye ide but I will say regulate o mo nya sa o mo de cars no be di nsehunu e wo honom. All right, me dum be see ase na share video no ama me aha aye COVTVGHANA ye be sign the newest update aba somo se bi fufuru bia sign sorry a ya number na go screen ase no wait my contact here for komo bia ya kramo ya demo be see ase bye bye.